Mungu akisema kupatie kila kitu wewe, tafsiri yake na wewe utakuwa ni Mungu. Maana moja kati ya sifa za Mungu, yuko very perfect, amekamilika, hahitaji msaada kitu chochote kile. Hiyo hali ya kuhitaji msaada kwa watu, kuhitaji msaada kwa Mungu ni mpango wa Mungu ili uendelee kuwa mwanadamu mtiifu. Mungu ana kawaida ya kukiinua kitu kidogo ili kukiaibisha kitu kikubwa. Mungu ana kawaida ya kuwainua wanyonge na kuwapandisha juu. Mungu ana kawaida ya kukiinua kitu kidogo sana, kidhaifu, ili kukidhoofisha kitu kikubwa. Huo ndo mfumo wa Mungu. Hata kwenye maandiko imeandikwa hivyo. Mungu alimuinua Daudi akiwa mdogo sana ili kumwaibisha jitu la vita liitwalo Goliati. Lakini Mungu alimuinua